Banje bakundwa katugaruka mu science kandi hamwe na Bible. Planet eri kukira y'ubuhango nibageta Wiskat. In a radius eri kwingana 10 times bigger than the radius of the sun. Uzuke twetwarebere ngo izoba no kwatensi zitu miliyoni 1.30 uzihonongeza umukina kizoba zona zihweramo mwene hati kandi UI skat iyo negera ngo radius na hagati yaryo utachwekanisi okuchwekanisi izoba na diameter then wachwekanisi ukayika gato kemerera iyo kweta radius ngo hati Wiskat yo radius yayo neyingana 10 times bigger than that of the sun. In a distance eri kwingana 5 light years nibageta red supergiant. Ejo yeri yaho eriyo ko ri kurgoza VY canis majoris red hypergiant yine radius eri kukaru 12 bigger than the sun. In a distance eyenkumishito na rwenda light years volume eri kubasa kwijura mu munda yayo neka billion zitano 5 billion mata eri kubasa kuhonengeza kubasa kuzamu ukarenga ukijura bizo bariyo ni 1.3 millions hati kwizuzeji canis ngwe yijuri no yuza mu mata eri kwingana 5 billion Okay. Basebona banyabo ruhanga witu natangaza hati nyina ngo otere kishani ngo byo bintu byona biriyo mu mwanya ngo mwakangira ngo kutemba abakuzo mu astronomy saba kuza yiguru n'uruga hansi ozo mu mazi ngo ko mu mazi kandi ureba earth eri yahiguru yawe kandi ubwo wanoza yo wanotemba Konka kayo kandi waza kura planet Earth nogireba higuru tuinayo yakashatu nibageta Betelgeuse red giant ejima kweta ngweriyo mu Orion radius yayo eri hagati ya 12 bigger than the sun than that of the sun distance yayo ni rukaga 82 light years crossing It is one of the brightest stars in the night in the sky. Koru kubana uranzi yayo. Yaheru washobora roho mwirima ejiwe kurane yakamunonga. Niba kweta Betelgeuse. Antelus is the Scorpius. Radius ni rushanju bigger than the sun. Red supergiant. Distance ni 550 light years kujikurosinga. Ine nickname nguni the heart of the scorpion. The heart of the scorpion. Ejo na yeri yaho abajumbuzi ne bajumbura nezindi ariyo da etakanai rigo ari mwezindi nyingi munonga eziriya higuru akwa nezishaba cyajumbure bintebe na hata bacabone bintu kunkamanywane banje bakundwa ntwara umuco gukugambira ngukora kwa nosho mu kitabo cyo kutandika ishura yo kumanza orunyererwa yo rw'14 okuzarwa 16 hariho ibigambo ibi yana ngo hurire Uruikumene na Gerati Rohanga ya Gerati habe biri kwako mu mwanya omwiguru bitanise nyo mushana na nyecero kandi bibe ebyo kumanyisa obonaku nebiro nemyaka bigume byake umwanya omwiguru bibone kwa kirensi cyabane kwe cyaba Rohanga yakora biri kwake bihango bibiri ebiri kwake bihango ekirwa kakimwe ocyango kutegekanya umushana kandi ebice okutegeka nyekiro kandi yakora nenyonyozi basabana banyabo nintwara umuco kugambira ngwe kitabo cyo kutandika ebitabe ebyo tukatwa bigambira ho bitano okongeraho ne cyamukaga ekiri kwereka ngo ebitabe ebyo tukajya ngo bikahandiko mu myaka ya 14 85 ko mu 1485 BC kunka Musa owabira tariho ebinte bibiri kuhangwa Ruhanga kabimushururira yabimanya yabihandiko mu myaka ejo hati scientists bari kubijumbura hati mu myaka ya hati
mukama kamuho bwenge bwo kubitekatekaho no kubihandikaho yes inspiration okushururirwa banyari banje bakundwa nintu ari umusho gukumanyisa ngo wazo muzaburi eyigana ananamushanju uro kubanza kuzaro wa katanu kandi iyo zaburi naye kahandiko mu myaka ejo hati ari mu kigambo eyigana namushanju ne handiko mu mwaka 10 BC to 5 BC zaburi gana namushanju nyana ngo buri bigambe byo kubiri bikuru haleluya aha kuba ni kirunjo kweshongorera rahanga wito byo kwimbisa amina aha bo kuba no wembabazi kandi okwimbisa kwikire mukama yombeka busa Yerusalemu atarura abisirayeli babingirwe akizabe mitima hendekire ashembo bubuta bwabo amanyobwingi bwenyonyozi amanyobwingi bwengereke bwenyonyozi zona azeta amazina gazo ego mukama witu ni mukuru kandi no bushoborozi bwingi okwetegereza kwe kurengera urugero amina Dawudi akamureba yamutangaje cyamurenga itwa abantu abuturi kweta abanyabwenge abari kujumbure biri mu mwanya aburuhanga yabishururire bo bakareba kirengere cyarenga bari ubwenge bwarahanga bwagira buta bwarenga aha bwo kuba ngo namanyamazina genyonyozi ibi bya Supernova bya Yuskate muri kweta amazini imwe guturuka mweri izoba abasasa muri kureta weruhanga kabyeta kara amazina reko ejo tangaro re hatere ko ejo rebe umushitabo cya Yubu eyashatu na munana yes Yubu ashatu na munana urunyiri rwashatu na rumwe okuzara rwashatu nishatu na girati ukabasa kubohera n'enyonyozi za kakaga nenjegere inyonyozi za kakaga ategeni type nibageta za kakaga nibazeta kakaga yes narishi okuyuzya emirunga ya Orion twagishomeraho kuriya yes umbe science no basa kushohoza amazorosi omubona kubwazo utyo twayise bikabinye no basa kushohoza amazorosi omubona kubwazo narishi no basa kwebembera orukuturo utyo nabana bayo yo kushanga ejo bakugeta UI atabasayeso bibije bagihereza gawo konka yorohanga kaza amazina omubyahandikiwe bya Bibuli garimu rohanga nayereka ngo buri cyangirwe nakimanya izina ryacu nico Dawudi yajya buri kimwe kinizina ryacu no manye biragiro ibikutegeka iguru no basa kuhamya obutegeki bwa yahansi tio so aha nagezo in other words kutwereka ngo there is communication and unity ahiguru nankahe nahasi aha boko bahansi ayine habantu kandi biri kwa kebi ebitwagamba akabitera habantu abo